Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian Sansnem ke Lawmali Pelun Sports Club, kelala ban Bteng biang ya ke Lympung na kebenta ban Sandur, ya ke lawai jong ki Heprit, ya ke balatip kum ke 20th Under 12 Inter-House Football Tournament, na kebenta ke lead LM's Imli Memorial Trophy. Kabalas dang hag arpu kendai trik ukala lingkot arhajar arpun rio, Hamadan Pasture Hill, kebah Lawmali Pelun Block 1. Ya kene ke Lympung lala ban pen KM biang nadu balas dang ningkong ya ka ha kapor ka jingwan ka klam COVID-19 ka ba house nem arhajar arpau. Ki kenhun ki belawan banishim benta ha kene ke Lympung ki don santali ki bakenthop ya ka Black Cat, Black Panther, Tiger, Puma, Batka Leopard. Hapo kini ki arpos nem kani ka Lympung kalala ban se ki khna ki badon ki sap yele kai bakarpang bad ki babun ki ladan benta ha ki klop baper jong ka jilla barhakaleng jong kari na preng kini ka Bonifilia Shulai kalalong kawai na ki klore le kai ki batenshan ha ka ba kalayo ban mi khmatru ya kari India ha ki Lympung yele kai shabari house nem arhajar khatpra bar arhajar arpau. Nadu menta ketika samla kadang don hapdeng ke jingpen kre ban mi khmat biang ya ka India ha ka AFC Championship ka ban Longshen menta usnem ya kene ke Lympung lawan ban play the Vice President ka Meghalaya Football Association uba Cliff Nongrum ha ka ba laydon lang ki nongelam jong ka Lawmali Pelun Sports Club bat ki we Haba phai shagajing kai ha ka tigas ngis dang ka Black Panther kala penliam no ka Black Cat da lai la ar gol bat ka Puma kala job da ar la not gol ya ka Leopard kanie ka Lympung kan kut ha ka khat sautrik ulber. Let shoot. Kemer bola sidian wan. Pai ke bola. Sim layak. Come on, ya. Hey. Sim. Ya lang. Oh. Good ball, eh? Man. Yang biar tu mah. Cepat cai. Pass, shoot. Biar. Lihat. Go. Panjang. Walam. Apa? Antri santai. Walam. Cak mati hakul. They counter attack, they will score. There's no space to shoot. Oh, Biar. Sim. Good. The field look big now. Sim layak, Sim. Try, shoot. Yes. Gol lang alut John. Gol bang salutang. Makan lu gitu. Pratik.
Push lang yang ni ban. Biang. Pan buat, cek bas naik lagi. John. Shoot, come in. Shoot, Robbie, come on. Let's mark here. Put the head. Take outside, check. Unang tu apa? Bahaya pada. Gol eh. Heprit. Vice President jong Bonifilia Football Association aju Papua jong Shillong Sports Association. Nangta yu kitukhat jong Global Shillong kat Badan Sen Samla. Bat kunjur yu kitukhat jong Lawmali Pelun Sports Club. Pedang sufari yu mi kikpa. Kebiadaan lang hangi. Ban ai museum ya gikun beshim mata ni tournament. Lihat Shua bau kongsan unkli ya kini ka tournament na shukwa ban fitip shipi ba kani ka sin menta kan dei ka ba arpo mot 20 edition under 12 mo ka disin ba arpo ba ya kani ka tournament la ainam ha ka Bteng jong lead LM Simli Balin badai founder member jong Lawmali Pelun Sports Club na shukwa ban pesmong shipi ba na kani ka tournament kalau penisi pun kirang bat kitai balai ni khmat ya kecela hai ki national tournament tang nang dia madat bat ka bakham sunat kalong bai wei na ki kena kan thai isamla Bonifilia sulai beshim beta kan ka tournament house nam arja khatra arja alpo menta idon ha ka Indian cam kan ban mi khmat ya ka Indian team ha ka AFC champion ship ka ban long menta house nam dia semua mi kata dia firu ila kai ba ma dia semua mengancang di community di Heprit banyak bersimpan tournament meminta kecilak meminta hak ni jila kai jopi kanung petang hak ni madan dan rai bapinang kiu seperang kham sedrong kumta ban kiu kham sedrong kidan kame yaka disiplin tang dak ta kintin mutu jong kelam bandang kham penha tementang in sayo no sisundan te bat swa ba in clear in ai kinjak ni kerap Nagbawa buram niya hotel nung punya kam niya ka sports club nung kit kam niya ka silang Lawmali Pelun baro bidan lang ang dia po baro iti players na sungure ban ai kublay ng gog ya ka Lawmali Pelun Sports Club kibla la ban pelong kini ki tournament ak bela ban penmi sibun players bala nikmat ya ka jela bateri unju ai kublay ya ka Lawmali Sports Club namta ki interest tamyuki mat slow day ba kumjini ki tournament ngide bandan na kapor sakapor na kantu khamtam ni pi players ba pinlong ki badan discipline bateri stom batibaya sha manlong ki basore umdai ki basore Bteng pile kai pila pa pila so sorok inde ban so sorok umdai basore kandi ka long tang ka jing sedang nang ni pinyo mi kam Kimaran ki bakham he tournament ki bakham he niyo kalat ban bi khmat ya kejela ba ditari ru kunju kawiru kasrem ju pi katang biang ngan su ong pi ba kana kalian me Bonifilia Football Association agni sini banwan in pelong trial nam ta Bonifilia Football Association kam kanang ba ka academy ngin pian academy in pelong ya trial akan retre di nga kermen nak liang ju biru kinyo ban India sajiat sa haka ni ka academy jo kami Bonifilia Football Association di tangkap kawai di belong discipline bateri citom bat biasa di ai ka jing play ya kalau Lawmali Sports Club bat nga makani ka tournament kan ya baik ya nanti ba nang ni kin mi kibon ki player ha ba kinyo simenta
haki men haki tournament ba fair tangga takoi polisi